ngasi akhoi artist ahum lengsin duna leibire som gisina Dipasri mayai gisina Dipa som gisina Lily ngasi gi kana gi maral no hairiba khongthang episode 100 sigi manung chana leiba kana gi maral no haibase namjagadabni sida Dipana sabirise mayai gi Dipana sabirise mana saise hapetang magi machildagi tabisi aina saisra no wangi nupi mawdurola aduga som gisina ai gina sabi pan dukan sambi nupi leiba nupa poraga do kai ne bai maram ko ya kado ban adagi som gi Lily gi aina yunga bugi butan macha nupi nati machal nupi ko ado wari di haipet khange ko kana gi maral no hairiba episode cha wari je sum nungai gani khanbra na dragana nungai roi khanbiba aduda tari maram gina nungai ni khali ja haide siju akhoi de anova experience aneba adu nungai haide sida thonga de neba haide ko isa ma tu no khop de ga ko la pe de ka ba ko ko ga su lei di ba pot ne ba ko thong ju ni tau ga kai no ni na situation ni na adu nungai ni thong Dipagi wakhalon da Dipasri gi wakhalon da hoi ai du ni pa ha ni adu ma ne hadi hoi ga tan da ni pi thi ni pa da du pa ko sa ga na sa du ni am sa na ye ni sigi maram da ko ga ni na adu mayam tu Lily gi wakhalon da di chap mane bu ko adudi akhoi mayam thabak che tawri base mai pak mina se ha ba phum da thamaga lesinjar gi ko fare to li to moji smai dum phagi to le jang tamhon phagi to da ai ge lo yaw re karino tamoga phagi to da ai lo yaw re tamona phagi to da ai lo yaw re che da di kai no ne khar to si phagi gar to na da di kai de gi khar to da ai ge mi bu adum serious wen le yu di kai ya doi no ba so ne le di ya do ne adu ni ba ado tak cheng jale kana kana le ge kana mai di ithan dani adudi soibuk ta thoga wari macham ka thu si dana yaroi da si thadom ba yaroi ba mi la di um farak tani ba sira nang su ngak tang bo mi ko kup padal wei ba wari du bo nang yam hejali da tamo khang di da ho thola ge ler mo ho tholoi si ler ma ge ka thokro ingi number loiram ni na hojek chabi thakpi thoram amu horage aduga nungdangi bhut ki film amu number horage sa se nang game da ung le horage abra lo